Ganda nga roten tapno no mansapsapat nga malpas ket adape papanak inakpayag papukis ken naggumatang ti gatas ti ubing. Ano detan? Agdedede pelaang ni misyak ket. Damanen anya det. Hay, biyag aya. Ala, bareng no adu ti blessing, adu ti agiburay ti blessing na. Kasti ko nak mas malaki ang pangangailangan ngayon. Deti dua tawin nga agilay-laylay ako ti maturo nga maladagan. Ay biyag sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam a Herman iti probinsya iti Abra. Dear cousin. Sagbay man nga iburay ti pakasarita kasinyong, kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo di Tanemars Studio. Nang runa keng kang atimon dahi ti nga magusgusto ak unay nga programa iti Facebook. Kasama tayo nakablawak, ding iti padak nga dumdumngeg iti deti nga makaayayo unay nga letter reading program mo. Ket sabi ko ti panangiburay ko dati nga pakasaritaak ket makaited met ti liwliwa ken makaibatit adal kadagiti padak nga dumngeg ken agbuya. Agsagsaga baak ita iti sakit nga depresyon kasinyong. Ngem saan ket din nga nakaruunay. Kontroladok met ket din saan nga kas iti kalabes nga halos saan ko pekid din nga malagip dagiti napaspasamak, dagiti inararamid ko, bayat nga depresak idi. Imbaglakid din ta dati pamilyak nga nangat atibay kanyak, nangan anos kanyak, tapno laeng maimbaganak. No apay ken kasanuak nga naaddaan iti depresyon, dahito man ti inak inuten abinsa-binsaan. Ket kasto man, arugyak ti amin kasinyong. Parang Herman. Si Kagayam, parang Sani. Nalpas ko ti trabaho ti talo lang. Imbag ka pa ya. Kita pa si ka. Nalpas mo kumamot ti Bramon, no saan ka nga, mulmulang lang dito. Itay ka palaang mat nga dito talon. Imun una ka pa yung imsyak. Ang imun una mat nga nakalipas ti trabaho. Ada ka diti parikot mo pare. Siyak? Awan pare. Ay na pare, agam amutan. Ibagam manan nga awan ti problema. Angim into nagangay. Ipudnong madla kanyak. Sanak awisin nga ginumiti arak. Nasapsapang ibagam pare, may met matlaang. Mga matulungan ka. Kuha ngamin pare. Ni ka di manen Maricel nga kayan ayat mo nga dadya Hong Kong ti problema pare. Isungag pa iso pare. Abay, nagapa kay ka di? Saan mat? Kasaan magkayam? Ang manungal dawon nga saan nga agsungsungbat ka dagiti awag ko. Manungal daw mo nga i-chat ko ang hindi na basaan dagiti message ko. Ay baka no, adula ti pakakumikuman naman parang Herman. Siyempre, ado siguro trabaho na di Hong Kong. Iso nga saan na nga masangon ti nga irapin ti ag cellphone. Imposible mo't daytan. Sigud mo't nga makachat mo nung sumungbat ka dagiti awag ko. Uri nung madama ti trabaho na. Anya? Ay baka mo't no sa bali daytan pare. Doktala ma. Ditang ti problema. Saan matapulos kagsungbat? Amangan no usto ti kunam parang Sani. Amangan no busy laeng iti trabaho na iso nga dinak masango nga sungbatan.
Ay, dumagasak man palaing ti inumek nga arak dita sa sari-sari store, sakbayek nga gawid. Ang mga nobisi lahi nga talaga ni Maricel. Apo, gumatak man ang tikura. Anya tigatangan barok. May nga bilog, lula. Ay, lula, anti ko na kuma. Ay, mabitla ka ron. Ay, si Kagayam Herman. Ay, Angie. Imbag man ta na granata dito yung store ni Auntie Cora. Apay. Awan lang. Mailiwak laking ka. Saan taon na nga kitkitan? Sipod idadan nobyam nga. OFW. Sa anak mo tapanpansinin. Pasensya kan Angie Kastin ako nam. Adan nobyak nga da joy Hong Kong. Iso nga, pasensya kan no. Saan ka nga masango? Uray kita ta. Okay la ka di nga umay kalata padigwan? Apay mo. Anyang nga rason nga umay nakpadigwan? Awan lang. Kaya't ko lang tunggalagluto akit tinaimas. Malagip ka ngamin. Angie, ibawing mula ang hindi ta marikrik nam para kanyak iti sa bali nga lalaki. Ay, nagsakit mo ti saom. Herman. Nagsasauwak na tipod no. Ken awan tinam na maayong kanyak. Taad na nga ro din kaayan-ayat ko. When angim adayo mo ti ayan na. Dinto nga siya. Addaak la dito Addaak dito nga nakasagana nga. Agserbi keng ka no bilang laeng. Agsaysayang ka laeng ti oras mo kanyak, Angie. Ipatpatig ko ni Maricel. Iso nga no anyaman ti marikrik nam kanyak. Lipatim laengen. Ay basta. Aging ka nga saan nga agpukaw ti marikrik na keng ka. Sa anak nga mapukawan iti namnama, Herman. Makamu ka. Dati tayo gin mon, bilog, baraw. Agyaman na kantin, dati bayad na. Naibos mo deta may sa bilogan baraw. Hindi ka maturugan. Alan. Diyak pa'y makaturog na nang. Ay na. Rumbeng na lang nga maturog ka na tamasapa ka pa'y nga mapan ititalon into no bigat. Kanapi nga min inom ka manan kanay. Inibus mo mo data may nga bilog. Baraw, agpudno ka man kanyak. Nang. Adda ka diti parikot mo. Nga saan mo nga ibagbaga. Amamu ka unayin baraw. Kaday tala unay ti kabutbutin ko no kasta nga adda ti pagparparikutam nga saan mo nga ibagbaga kada kami. Nangruna kanyak nga inam. Saan mo ko nga liplipatan nga adda iti sakit mo baraw. Nang. Adda ka ti parikutyo ken ni Maricel nga kaayan ayat mo. Awan nanang. Ay naagpudno ka laang kanya kung anak ko tapno amok ter aramidig no bilang laang. Alan, nasakto balat marigatan no sumruman ti sakit mon. Manungal daw nga minan nga. Naputid ti komunikasyon minanang. Saan nga sungsungbat ka dagiti awag ko? Anya? Saan na nga basbasain dagiti message ko keng kuana? Diyak amo no apay. Awan mo ti ay nabaraw. Baba amlatan na. Saan mo unay nga panpanunutin dayta? Kada ka amag no kasta nga naunag-unay ti panpanunutan. Amang ano adulahan ti pakakumikuman na. Bayam ta damagik to iti kadagiti dadakkel na. No anyat na pasama ken kuana.
Damagik to kinkwana barok. Tama kisarita ak to kinkwana. Da kasarita dati anak da. Kasarita da ni Maricel. Tasong bata na dagiti awag mo. Tapno saan ka nga agparparikot iti kasta? Alaman nga ron, nanang. Kasla kamin, awan ser-serbi ti aldaw ko no. Saan ko nga makasarita ni Maricel? Anya? Kaslawang ganay kay kung agtrabaho iti talon. No saan ko nga mangig ti boses na. Ay naunay ka mutin barok. Alakit anusam at agin na dayo kayo nga rod. Taisumot ti pinilim nga nagbalin nga kaayad-ayat mo. Kung nakbat ngamin kin ka ide, saan ka nga makirelasyon kin kwa na gaputa adayo iti ayan na. Gaputa, numanan agsubli-subli di abroad. Iso nga rod ti ayatek, nanang. Kat nagadumad di tadag iti agkursunada kin ka ni Angie. Nga madlaw mo't nga agkursunada kin ka. Saan nga ni Angie ti patpatig ko, nanang? No dikit ni Maricel. Ay naunay anak ko. Ipatpatay mula ng dayta nga Maricel. Talaga, nanang. Anya? Talaga nga ipatpatay ko ni Maricel. Ano mapukaw isunay ti biyag ko. Ipatay ko lakit din, nanang. Anya? Oh, naganay kayo ka man nagtrabaho ita, parang Herman. Parang sani. Awan samot ti parikot mo ita na. Wen ngagpaiso. Abay, nagsarita kay ka din kini Maricel. Wen, nag-message iti bigat. Iti makariingak, ada message na kit kunana. Tawagan nak kanu madamdama. Angim san mo't pengimawag. Tada kanu ti nasisita nga pagsaritahan mi. Ti amok layangan no, nalipatan ako ni Maricel, pare. Kung naktubot king ka nga, adulat pa ka kumikuman na. Kasi nga talaga, dagiti OFW. Wen nga ron, pare. Ay, urek lang na bang aran, itinabasak nga the message na. Kat, magagaranak manan nga, makangag ti boses na madamdama, apaman nga umawag kanya. Ala nga ron, pare. Naragsakak para king ka. Ana nga ron, agsyat ta. Ay, uwa na pare. Agsyat ta. Ang imdetiket, selebrasyon. Gaputa, saan mat lang apod no, ti atap ko. Nga nalipatan ako ni Maricel nga kaayan-ayat ko. Alam mo na pare. Sige, bagik to't pulutanan, tabagim to ti mainom. Sige pareng sanay. Approve. Hello. Tamong na saan ka nga tumawag itayin? Bakit? Italaing ngamin nga dagundaway ko, Herman. Maragsakan naklaunay ta. Nangig kumanin ti boses mo. Bakit? Herman, Oh, nasisita ti pagsaritaan ta. Ket sapay ko tamaawatan na. Ken sapay ko matasaan mo nga kaluksaw ti ibagaken ka. hanya. Apay ko nga kaluksaw ko kumatibagam kanyak. Anya ka ditibagam kanyak, Maricel. Lipaten na kuman, Herman. Anya? Ulitin man timbagam, Maricel. Bakit? Lipaten na kun. Saan nga siya tinaikari nga babae nga para king ka? Anya? Saan ka kumanga mangrabrabak iti kasta, Maricel? Saan ka mangrabrabak laeng, Herman? Anya nga gapo? Api nga lipating ka. Idinto nga ipatpatig ka ipatpatig ka unay-unay, Maricel. Angin, saan ka nga ipatpatig? Anya? Adan sa bali nga ipatpatig ko, Herman.
Anya? Ada na maambok na foreigner diti Hong Kong. Kaya kami ti agayan ayat. Iso nga lipatan na kon kat bumiro ka niti sa bali. Saan? Saan nga? Saan nga gusto dahit? Saan nga pudno dahit ay bagbagam? Ang imiso ti pudno, Herman. Iso nga rumbeng nga awatem. Rumbeng nga aklunin mo nga saan nga data tinaikari para iti may sakit may isa. Saan? Saan nga pudno dahit Saan? Barok, nagawidan ni Sani nga kainumam. Maricel, Barok, naapi nga naka-adumit ti ininumyo ni Sani. Ang imnasapa mo't nga nagawid ni Sani. Di mo ko na inanak ko nga nakadua nga bote ka nga, Jane. Ay na. Maricel, pudno ka di tanangig ko itay. Nga nagsaritaan nyo itigayim mo. Nga nagsina kayon kaputaadan sa bali nga nangisukatan kang kadayjay nga Maricel anak ko. Maricel, sana mabalik. Maricel. Ay, anak ko sungbatan nakman, madanagan nagmalaune, aya. Ay, saan ka nga paatiw ka na nga parikot mo anak ko? Agkari ka kanya. Saan mo itulog nga sumuruman ng tisakit mo? Ay na, jak laki di ka ba ilan anak ko? Ay na. Maricel. Anang. Anya Barok. May kan, talabarang ka. Intan na maturog kan. Nanang, awanin sir bitibiyag ko. Anya, ay saan ka agsasaoti kasta? Ay, Herman Barok. Ay na, agbuting ka kumakaday tagay bagbagam. Nang, makambo kayo ni Titalon. Ay, isartig mo dayta. Diyak ba gusto dayta nga ibagbagam si ka Herman? Awanin ti sir binibiyag ko nanang. Awanin ni Maricel. Ay noon ay kamutanaya anak ko. Saan malangan ni Maricel? Ti nga kaiso. Saan malangan isod babae ti lubong? Ay na. Ay na. Ay. Anyo day tamang lukat ka man ti sa bali nga boten. Gusto na day na anak ko. Intan. Ay na anak ko. Ay na. So, paanawa ka kuma, Herman. Kakaasi ang anak ko. Madanagan ang launay king Maricel. Maricel. Herman Barok. Barok, agriing kan. Barok, agriing kan. Dami kan mangan. Ada iti kaldo nga igupam. Kinada ni Angie dita salas urayen na ka. Iso na ti imay nagpadigo iti tinulang nga native nga manok Barok. Ala, agmurmuray kanta, bumangon kan. Tao may kanta. Masapol nga agigop ka iti kaldaw. Tapagpapigsam Barok. Saan ko kaya ti mga nanang? Anya? Saan ka mabisin? Anya? Kasano ko mga di ka mabisin? No di ka pa'y nangrabi eh. Di ka pa'y uli nagpulpulutan. Sakit ita di ka man manganan Barok. Alain kan, agkakalang lang tayo kada Angie. Ni Maricel ti kayat ko nga kalanglang nanang. Ni Maricel lang ti kayat ko. Ay naunay kabutin Barok. Awanin ni Maricel gaputa
Kaputaadan sa bali nga lalaki iti biyag na. Iso nga, aklunam ko man anak ko. Kat ituloy mo ko matibiyag mo kat saan ka ko mga kasta nga paatiw kaday ta nga panubok iti biyag mo. Ay naunay kanaya baraw. Ay, ay, anya tinapasamak yung kuwana, auntie? Ay, umay ka man balasan ko, auntie. Natulungan nakman tabangunan ta ni Herman. Tapakanin takit ni agkakapsaut. Ay, nadinamot kaya tintimangan. Ay, sige, auntie. Ala, agsubo ka anak ko. Saan? Alan anak ko pag-aasim. Agsubo ang nga ka. Siya kung timang subukin ka. Oh. Ala, si kaman nga rod ti mga sikasukin ko na. Subo ang mga rod, Angie, balasan ko. Indak lang ituloy di lablabaak. Ay, sige, auntie. Siya kung ti makaamukin ni Herman. Saan? Herman? Ha? Agigup ka ba ti linutok nga si Daan. Naimas da ito eh. Tinola nga native nga manok. Paboritom ka no da ito eh. Agna nga ka. Maricel. Ay! Api nga inaprusam ti barukong ko, Herman. Maricel? Ni Angie da ito eh. Saan nga siya ni Maricel? Api nga naprusam ti barukong ko. Ay! Tainulit mo! Ay! Anya da ita? Api nga nagkikis ka balasan ko. Ako, auntie. Maricel. Awan, auntie. Nakigtutaklaan ta. Apay, anya tinapasamak. Anya tinaramid ni Herman. Awan mat kid auntie. Inwadag na laing ti imak. Apaman nga isubok yung kwa na deti. Maricel. Ay, pasensya kan Angie balasan ko. Ala, banabdabak tong nga ituloy ti lablabaak. Tasya kung timang subukin kwa na. Ay, papa ng barok. Nagladya talon nanang. Anya? Angim, uri saan ko mapailaang barok? Agina na kapailaang. Agpaimbag kapailaang. Awan matisa kita marikrik nanang. Kin may isa. Nanganak ba't itayan? Angim, nakapsut kapailaang barok. Kin amangan no. Amangan no anya nanang. Amangan no sumro day ta sakit mo. Saan nanang? Ada nga maburingak dito balay. So nga naskin nga nakidyatalon. Taado ti ubrak ijay. Sigurado ka ba raw? Uy nanang. Angim, okay ka ka din. Okay ako nanang. Alaga raw, no okay ka lakit din. No okay ti marikrik namon. Ala, palubusan ka. Ngim, pangaasim marok Saan mo ko mga panpanunutanan mati problema kini Maricel? Taamangan no. Uy nanang, awan ti pagdanagan nyo. Rugya ko nalipatan ni Maricel. Ay, nasaya at ano kasta barawk. Ala, ingka nga rudan. Agad-anad ka. Kinuawal lakit ti ubram ijetalon. Agawid ka nga agawidan. Diluseng! Ay si Kagayam sani. Diluseng! Ay, darsin niya, da kayo man timang anawa kini, bakit tasyang?
Apay nga anawaig ni Tasyang kuma. Kan apay anyat raramidin na. Mapanawat pagsawsawaanan ni Herman. Apain naman ti anak yo. Anya? Apay nga apain na ti anak ko. Kuha nga men. Tsaka mo ano susto. Tako naman ti bagat Tasyang. Napangkano inaprusan ni Herman ti barukong ti bagat. Anya? Apay ko mga aprusan na ti barukong ni Tasyang. Isupay ande. May kangkat na kastao na ti high blood di bagat. Mapan naman pagsawsawanan ni Herman. Ay na. Ala, sumrik ka barok, tagsarita taman. Ti amok man no mapangkalaan iti talon. Oh, nanang. Uwan mat. Api nga rin nga nakadanong kay Jay. Api nga, kunani bakit Tasyang nga napamukha no inaprusan ti barukong na. Awan ti malagip ko nanang. Kaya iso ti bagana. Ay, naunay mo't kasta unay ti sakit ti. Kasta unay sakit na tinakam Jay bakit. Kasta unay ti gura na king ka. Iso nga pagsawsawan na ka. Kini bagata nagpagpakaasi aking kwa na. Kininlawlawag ko king kwa na ti sakit mo. Anya? Ay, nauna yun. Mananagan man ay anak ko. Anya ti mapaspasamak king ka. Ay na. Nang. May liwak ni Maricel nanang. Anya. Ay, naunay ka mo tinbaro. Ti amok man nun. Kaya't mo nga lipatin ni Maricel. Apay nga Maricel ka man nga Maricelen. Diyan ka mo nanang. Kaya't kumat ka malipatan. Numanangkat. Sumgan iti panunot kin lagip ko ni Maricel. Anya. Ay, unay ka na ya, makatoy. Ala, ang talinaid kalata ti balayin anak ko. Saan ka pa'y lang rumrumor? Aging nga di ka pa'y naimbagan. Aging nga di mo pa'y nalipatan dahil nga babae. Saan ka nga rumrumwar? Anya ti kayat mo asawen, anji balasang ko. Amang ano, pudno nga inaprusan ni Herman ti barukong ni Nana Tasyang. Anti. Anya, nakitam ka day. Saan anti? Oh, malagayam. Kasaan ka numata malagip ni Herman nga inaprusan na ti barukong day bakat nga barukongan. Ngim, atap ko nga pudno anti. Anya. Ngamin, inaprusan mo ni Herman ti barukong ko itinamindo nga daras. Anti. Anya. Api nga itam lang nga ibaga kanyak, Anji. Mabai na kami nanti. Amang ano nabigla lang din ni Herman. Ang edi maamuak, edi madamag ko nga inaprusan na ti barukong ni Nana Tasyang. Napanunot ko nga. Amang ano, kimaro ti sakit ni Herman anti. Ay, anya. Ngamin panunutin nyo anti. Saan ka di nga barukungan? Dahil Maricel nga kaayan-ayat na idi? Wan, dakil ti barukong nangagpaysaw, kasking ka. Kasmat ka ni Nana Tasyang. Saan ka di nga dakil mo ti barukong di nga bakit? Wan nga agpaysaw, anya. Da kayo anti. Saan na pa nga naprusan ti barukong nyo? Api ko mga aprusan ti anak ko, ti barukong ko. Dahil tamot tinapanunot ko anti. Kahit nasawan, dagiti laang nadakkel ti barukong na, ti aprusan na. Anya? Wan makid di ah. Saan nga dakkel ti barukong ka? Angim api ko mga... Ha? Anti, saan nga tanga? No makakita ti barukungan ni Herman kat ti pagarup na kat ni Maricel nga kayan-ayat na idi? Anya?
Iso nga aprusan na. Tati pagarot na kat ni Maricel. Ayun ay matay. Agpudno kan anak ko. No ka di makakita ka iti dakkel a barokong iti babae ket malagip mo ni Maricel. Wano ipagarop mo nga iso ni Maricel. Anya ko mga gapunanang. Di mo ka di malagip nga ni Angie ket inaprusam ti barokong na namindo nga daras ka na. Awan ti malagip ko nanang. Api ko mga aprusak sa anak mo na kasi nga bastos nga lalaki nanang. Wen, angem no sumuro ti sakit mo. Amangan no, maaramid mo. Saan ko maramid day nanang? Kinawan ti malagip ko nga aprusak ti barokong na. May na, aya. Jak amon no, anya ti pudno. No, anya ti us-usto. Ala, agtalinaid ka lang dito yung bala anak ko. Saan ka pa'y lang rumrumwar? Aging nga di ka pa'y naimbagan. Herman Barak, umay kanta ni... Awan ba't ni Herman dito'y silid na? Herman! Herman Barak! Ay, Herman! Sa tinno nga ta tinapanan na. Ay, unay mo tin aya. Napanan na nga tan, naglibas sa mo tin. Ay, Herman, si kakadidaytan. Anay ko. Nay! Anya tinapasama king kabarok? Api nga. Api nga igamam deta. Igamam ta barokong mao. Nang apo nagsakit. Api nagrugit mo tibadom. Anya tinasakit king ka. Kin api nga kasta ti pannagnam nga marigatan ka magna. Asino day ta, mabitlaang. Umayan. Ay, si kagayan pare. Ay, mare. Anya ti masapul mo pare. Ibagaklakin ka. Inka itaray iti ospital ni Herman. Anya? Apay, nakitam ka di tinapasama king kwana. Word. Sinangdo na ti baka ba eh. Anya? Ti baka yo? Ay, api nga sinangdo kami ti baka yo. Ay, salbag deta nga baka yo, madiday ta. Gay kasanaw. Napanamad kami pinirit-pirit tay suso ti baka may. Anya? Lalo ka masikog day jay. Sino tinang pirit-pirit ti barokong weno suso ti baka yo? Hasi ka nanding. Di Herman na ti abok ti barom. Iso nga sinangdo tay baka may. Anya? Ay, tala ka man si kananding. Api ko mga pirit-piritin ti barok ti suso ti baka yaw. Day tamo ti jak abo Day tamo ti jak maawatan. Taan niya ti pakasikuran na. Mapanabot nakitaklatan nga pisil-pisilin na dati suso ti baka may. Sinangdon ati baka may. Anya? Kaasi ba, no di mo itaray ti ospital, ang mga no ada damage na, ang mga no ada natukula paragpag na, mare! Ang agpaimbag ka barok Agyamanak nanang. Imbag ata da inreseta ti doktor nga tumarem tapno agkalma ka. Ken tapno no makontrol mo day tapanunot mo. Anya gamin ayat ni napanpanunot mo ta rimwar ka. Saan ka kumanga nasangdot baka no kasjay no hanggang nga rimrimwar. Pudno ka din nanang. Ti anya. Ti kunayo nga imbaga ti doktor nga sakit ko. Uwan iso ba't ti ko na ti Dr. Barak?
Amangan ka do, no makakita ka iti dakkel a barukong no dakkel a suso, ket matrigger ka no ti sakit mo. Gapu ta malagip mo day di suswan nga nubyam ide. Imbag ata nakatumar ka iti agas ta uray no ibagbagak tinagan day nga Maricel. Uray no ipalagip ko keng ka day nga babae. Makontrol mo pa'y laeng. Angem, no awan to ti agas mo ako iso jak amulaeng Iso nga kontrolin ti bagim anak ko. No mabalbalain. Lumiklik ka pa'y laeng. Kadagay ti tattao ta amangan no makakita ka manan ti mang trigger ta sakit mo. Awin nanang. Kat na baka ma-high blood ak baraw. Baka maatake ang gabot nervyos ko no sumuro ti sakit mo. Maasyang ka kumakadyak, Herman, baraw. Awin nanang. Iso nga agtalinaid kalatan ti balayan. Uri ag cellphone kalatan. Liklikam adagiti makitam nga mabalin nga. Awin nanang. Agbuy-buya kalata ka digiti anan. Digiti magusgustam nga buy-buyaan. Dati dirmanong nemi, ti programa ti KIK, kan KSK. Nang runa ta KSK, okay laeng, uray agbuya ka ijay, awan mo ti barukungan ijay, nga mabuyam. Ha? Uwan ngagpaiso nanang. Ala, mayat mo't lata, uray mabuyam jay KSK, taawan mo't barukungan ijay. Ala, basta saan ka karumrumar barok? Kinimbagak pa yun, kini Angie nga liklikan na kan. Uwan nanang. Ala uray sumangmamano nga aldaw laeng. Tabareng makatulong dagita agas nga tumtumarem, nga tumarem, na inreseta ti doktor tapno no, maimbagang kabarok. Ay ha, naawatam ka day. Uwan nanang. Kalbasan ti sumagmamanong alawas kasin yung nga tuloy-tuloy ti panagtumar ko iti agas ngayon reseta kanyak iti doktor. Kaasi na po Diyos, panagriknak ket kalmadon nga uray no kanayon ko nga malagip ni Maricel ngem saan nga matrigger di sa sakit ko. Pasaray rumarak maten kasin ngem no ti adda makitak nga idida mo, kuyugin nak ni nanang, bueno adda kadwak, tano adda dati masabat bi ko mga barukungan kat, ilisidak, bueno iliklik dak, igawid dak, bueno anyaman, tapno laeng saan nga matrigger ti sakit ko. Ngem, itilaeng kalabes, kadigit tinapalabas nga aldaw mga kasin, siguro addan 3-4 nga aldaw, okay laeng mat nga, urisisyak ti rumrumwaren, mapanak iti store, uri no makakita akiti balasang, nga dakkel iti masangwanan na ket makontrol ko met ti bagik kasin yung ket sape ko matatuloy-tuloy dayto nga panagimbag ko ket saan to ko man nga agsublipay daytoy naidumduma unay nga depression ko. Singasing ni nanang kanyak nga lokatak ka numanen ti pusok para iti sabali nga babae wenno para iti sabali nga aya. Ket kunakin nanang, saan pa ilaeng nanang? Amangan no mapaayak tumanan. Amangan no masakitanak tumanan ket agsubli ti sakit ko kunak. Angin ko na naman, amangan mat no ad-adda nga agimbag ka barok no matumpungam tay naikaringap talaga para king ka. Padasim ni Angie, nakaanaanos king kaurian mo na nga da sakit mo. Kaya't takalata. Angim nanang. Laglagipin nyo nga barukungan ni Angie. Baka no inaldaw nga makitak ni Angie. Kat no agden na kami kat saan ko lang nga makita no di kat maigamak dagiti barukong na. Anya, amangan nagsublit sakit ko nanang.
Saan mo siguro at saan mo na malagipay ni Maricel no laki dita ipatpateg mo ni Anjay. Iso nga lukatam ti pusong para kenkwana. Saan ni nanang? Amang ano, nagsubli ti sakit ko, kat uri da kayo, may ramraman, pati da kayo. No kasta kay ketbut agbaakan. Mamakak nga rin nga makakita iti dakila baro kong nanang. Baka no mapasublian na. Ay na, makaamu ka nga ron. No kaya't mo agbaakan agad di makaamu ka ang para kanyak laeng nasaysaya at no adda ti katakunay na mo iti biyag. Ti talaga nga mangipatigking ka. Nga saan to nga mangitidking ka iti sakit tinakam. Tapno saan to nga sumurot ta sakit mo. Then oray na sumurot to ti sakit mo. Adanto ti mga tibay king ka, adanto ti mga sikaso king ka, adanto ti makaanos king ka, tasyak, bakit ako na anak ko, kadyak amo no, kaanot pagpatinggaak dito'y lubong. Madanagan ang mga no awanak taon. Tasiksikan to laang ang tinabati dito'y lubong. Awanak to iti din namon anak ko. Kasano ka pa'y no sumuro ti sakit mo? Ha? Iso nga gasawa kayon kini Anjay na barukungan. Pinanunot ko ana saya at tisingasing ni nanang Kasinyong makatulong tong atawin no at adda nga makapakaro ti sakit ko no agayatak tumanen. Da kayo man ti pagsaludsuda Kasin, iso nga nagtakli lang iti programam Kasinyong tabareng no may sa kadagiti viewers tayo wenno bareng no kadakwada ti paggapuan ti sungbat dagiti saludsod nga agtartaray iti panunot ko. Ikak kaditi bagik iti kundaway nga agayat manen. Uray no awan ti kasiguraduan na no mapaayak tumanen no saan. Uray no awan ti si kasiguraduan na nga agsublinto ti sakit ko nga depresyon. Balakadan dakman nga Kasin pangaasiyo tulungan dakman iwanwan dakman. Ket iyo na akong tagyaman kada kayo. Kadagyaman agmet ken kakasin ti anos ken laing mo nang ted deti nga pakasaritaag nga iti kanuman ket sangkon to nga malipatan. Ket sapay ko maket nakaibatit adal deti nga surat ko ken nagserbi nga liwliwa ken pagsarbi nga tibiyag dagiti padak nga dim ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo Herman iti Abra.